Ashefo ha egusa emergency Ghana TV ene so da fufro na ebusuafo imano is high time mu jai se mu gumu ni mase no so ni bema betena for years na bema no enti Ghana ha say na konesi wuntimi nkata so na de amo be fufro na ni nipa no afa yefu uwi a na wasanso de nyinsen no akwa bema fufro bema no kwakasa sisi a ebeka se mema enye nanso oba no nso onye enesto ya be pie mu ofide mu asebusiafo yenua ba bi de ni nua bema asem abepie mu wa hase ni nua bema no e wa buchire nti o si onfa na asem no embeda MFK ni na bedwafo ni netiefo se ja ommoa no na oba bi de nyinsen bi hye no edi abofra bi ma no abofra no enye ne dia nti usiafo yensem menyenko na ekotie mu nsem ema nanso yenhye no se be subscribe na ya like na ya drop your comment no so e wo comment section no kame na ekohwe video no ema asisia amekase free offense so chiwe Italy ebe ware oba bi offense no wabu ni kwase na o say memfa na asem matum anim na monka bi ma what's your brother friend is saying Philip Kwache o wa infa Italy no oba bi ha ne den wabu ne kwase akwabo so wabu ne kwase da de na oba ne de aye obra me pacho obefa oba e friend no Elizabeth Boatima wo offense so ena oye ne ho ade 2022 May ena oja ne hokọ May na mu saa time nso obia ne ho ade na me maame nso o Italy ho bi one ne baaye nti omoye ho ade ye ni weye no me bra akoi e ma ne ka me maame ne oba ne ofie ho ena me nti be 2 weeks time maame bra akoi no ena oba ne se ne ho mfa no nti maame mfa ne nko hospital me maame de ne ko hospital mo koye lab scan bia na wonyem nti omo ba afie ni following week no sa so yare eno de omo de ne ko hospital no me maame ena ge one maame ena nurse ni bi omo tie nchen ho no mo a oka ho bi na omo de ne koye still omo koye labs ene scan na oba ne nyem nti me maame nso ekọ July ti okọ July no me bra say o ho no mages no oba ne friend ni say onyem na nyinsen ne famuye na ne sofo bompa ye ma no na nyinsen ne bai Tete break mam say wa o say wo bra ware oba no mante ben pacho May na o call back to Italy May na o call ye no May na mu oba ne yare pacho na June ma mo call hospital doctors run a test oba no wonyem July aba wonyem August no afre ni kunu e wo Italy say be ma menyem to aso pacho nje mu ho no me bra say emu ho no no de na onim se na ire one na tinti waka saa ontimi nka se enyo ono a nti wogitu a na ohwe no a nti nyinsen ni mu ho na kasakasa bai e ma oba ne ka se owuwi a onware biem nti no wote me ma me fie wo ofenso emu ho no ofo so me bra se omunko bie puno ma no no onyi ne nioma ti okoyi ne nioma firi me ma me fie ho e na odi ko mu fie e ho no kotena wo e nti wo ye ni mu no o ha me bra san se waje ya ware nti me bra e me fa akra ne nko e na me bra ba Ghana last year se so me fa akra ne nko de ne oba be fa no e na ekoye die ni but ye koye die ni no ya ma oba na mane me ne me bra e ne ko fa akra ne ekoye o blueprint ti die ni no da na e ba ye no saa da na nso na ge one de nsan beje ya ware but na o ma ware no omo eye ordinance marriage nti still a certificate ni da so da ho beto bande ensan beje ya ware nti certificate ne baaye no DNA test ne baaye no ene ekoye photocopy ene edi bi kwachire oba ne maame ene papa ye de koye o mansum asem oba ne maame ba ko beka ne se na ye nyina ye nkroma nti sa akra ne nya ne ba ko hwe na ayeden ye de ko chire oba ne so oba ne se onyintum because ye ko ya mo na mani nti fake nti sada ne nso na Thursday ade chin Friday o ho na dosufo be serve ye letter se oba ne si abanifia abebo no ena Monday o me invite ye na mo ko ni fie ko bo na mpa acho ye ko ni fie bati ambo no de ne na ne de kwa akọchire no nti ye ko police station honum ena de wo si ye bi o mo ye
Stella me bra atwena se o munkredi ene ne foforo because o se won te ase ono so si die ne no onye ne no aye china nti se mbra se on hwe akra na wonjai na mbra time so ye no okoi nti me bra akoye no na this year wo sa bai na this year no obeba no ofre oba ne se oba Ghana nti wo sere no se de bi obenya nti ase obehwe akra ne se ne benti omunsan kredi ene ne foforo oba ne se da oba kra no mfa ne ma no makwedi eni no timi bra bedu Ghana ni 2 days time na court be serve ni letter say na ire ne de na court say 1 year ni won hwe akra no timi bra akoye no na oka kire court say enye se na won hwe no wo hwe no na oba na se wo mefa ne bank fisi weje ya warranty oye se okwedi eni no de aka ho e de ne ba ne ko na de eni ne ba ye no na negative chese akra ne nye ne ba no ba na se won ti ase ono nso so omo nkwa efoforo a wo se wonye e na amena ko wi se nti court ne hye omo mo koye efoforo e na e bai no mo ready no Thursday no na still a negative enso oba ne se onte ne ho ase oba ne se wonte ne ho ase firi se me bra na won de onim se wone nawo enso die ne mienu nyina yakwa nyina nso e negative asemo nambra asimfa medam na mo nka bi ma na ka wabo wa akra ne hu bia no ba ne metwia ma na afi nso nkire ne be ma akra wone ne woye because no ye ne yere Bro Philip, good morning. Good morning, mommy. Be me na pombo ko de 96.3 Nyame adom na so e. Nyame adom obaya ye kana semi woni ne twempene di sansa na wo ye ne ho ade. Oh, okay. 2021 mu no na me be hu no. Oh, Ghana nti 2022 man na mba mbe ne ho ade. Pacho kwa be na afa so hu no. But on the 2020 no, that was November na me mother. Tuna downfall. Introduce no kire no na e de oni me kan ho asem ho ase. Ye krom ni nti no. Ye se no to nti me ka me wade no. 96.3 Ene ja me so me ti asem ma me na. Me de o se ye o ya me be hu no 2021 mu am sa ba 2022 be no ho ade. Me ba cho 2022 na obeye ne ho ade no. E na call back e di sansa na offer wa kan che so wanyem. August nim ano ka kire me so wanyem but that time na me mother di card na ko me firo May ending 2022 until June mu ena me mother di ko hospital for check up o ma hu no we no say o problem bi won June so kakra a no akwa ya we o mo ko twice bibia na bibia ni ho ana o bae me mother ja ho bae nti no August nim no frame say o ko check up no o ko scan no mo say adibida na wudim kitu bi nti mo say am na 2 weeks till 2 weeks time no ko e no say o mo say enyin sen no ko say o ko More hospital go more on ko scan and to me question say na dey na ko is in practice first no ma hunu hwe ano say o mo say afam yin say na afam to me frame anti bisa na o say o yin say to me fam sa de enti ba sa na say me so me gidi e na me so okay matenti no firi wono mam to nuru man say de be okay enti me de minim say afam wo yerenyem te na bia ama Teja Philip me pa cho o ka kire o say wonyem August no wo ma hu bo so me dodo anyinsen na nya. Okay, hold the man misanu. Okay, na bo so me be no wo ye. That time na me say oko obewu on the 23rd of April. Enti wa ka kire o say wonyem August. Ena owo ni following year April. But omonye calculation ne mame na yenhwe August no month dodo na wanya oya wo doyere ede na eba witiri minim se die na akokwa ye no bibi ena na ehwehwe waso nya akora na obefa na kọ ena ahye da se obeye die ne minim pa se bibi na ehwehwe waso die na influence ya akokwa akora ne ye ne die ne die ne no die onu a oya we se be ne ka se be onu kwa ne ka me fa akora de mra onu ko ya we even ko tie ne odu bia me ne ka sa ya wo se afi ko me fa akora de nko bio anya sa ne ka me ba 2024 no kwa ne ka me ko ye die ne na die na dia wa regaya ne bai awore jaya ne die me ka se me ka be nsem bebe abufu kaka ne ba one minua bintam ntimba cho bo ne to for mame okay one minua true ninsen ye mu ana wo se minua no minua bodudua that was 2022 ni be sa time ko na asema etwamu enu nti o mama na betum nim se enu nti na me se onya ama ne ntimi nwo no ntimi me yen se ne sa de o mu ko fi me se bibi diabo no ededa wa o mu nane ana o mu ko de ko akasa kakra ba o mu ntam
ɛna ne sister bi gyina so kɔ yɛ odu kɔ ɛna odu no so kɔ nyina hɔ bɛdi atam ne nsa bebrebe no kekae ɛna me yɛ ne sɛ yɛ ne sɛ yɛ ɛnyɛ nto mpakyɛw ɔso mpakyɛw me ne yi keka ho asɛm na ɔka kyɛm sɛ ɔnware bio tie no nkɔda no me hwɛ no mamfi no ma no wuwie yɛ no ɔna gyina me so asɛ kyenkyena a ɔkɔyi no ma aware na ɔnware bio me de me fa nsa bufu na ba wakɔ wɔ ma me nkyɛn ɔkɔyi no ma no dem tia nsa wɔduru akra ne sister ba akɔ hɔ saa ne saa so yɛ odu saa de be me ma me so sɛ ɔmo hwɛ mo wɔyɛ mabusuafo ma mekuni ba ne nua ntontwe nto bɛhwɛ ne nua no dem tia nsa ɔkɔ akra te me frɛ no kra emu hɔ no ɛne yɛ akasakasa bebree wɔ me ne ntam ɛma ɔma mete me hɔ sɛ ba me nsa no baabi wɔ ɔne ɛnyɛ de sɛ ɔbɛwa ɔde no bio nto ɔde ɔkɔ ne sister hɔ ɛnti ɛno kora no mamfi no ato sɛ ɔma mete me hɔ sɛ ɔtu kwan ne nyinaa mo no ɔdu so hɔ a bɛde kupɛn draft so da hɔ ana me yɛ nso okay sɛ awɔre na wɔre bi na ɔbɛtu kwan de afa me sakoma mabusuafo ne kɔ sɛ de bɛyɛ abeba me tekota certificate nim na no nya adanse ana wɔ so ɔfrɛ ma me abɔ na mane ɔso bɔ na ma me sis nsa no ni ɔno hɔ na wɔ ne papa hɔ enti ba me hɔ no me twa so kakra enti akyire no ɔnam sɛ ɔse ɔtu kwan no enti no ɔka kyerɛ sɛ mɛfa akora no ɛnkɔ ne nyina odu no wɔ hɔ a sɛ mobɔ atia mbɛtie ana me so ka kyerɛ sɛ akora no so ɔnto sɛ ɔbɛkɔ no me hu kwan mefa so a me de akora no bɛkɔ enti hɔ no so ɛda kɔto hɔ enti last year no a mbeba Ghana no na me ne kan ho sɛ no sɛ okay me fa no kɔ enti me yɛ sɛ me yɛ passport nyina bɛ set nyina all right na just say kɔ na wo de kɔ no na no korɛ wo kɔ yɛ DNA na amfa na me kura me nipa bi a ɔyɛ me police report ma me Ghana Italian base ɔno yɛ adwuma na me ne kan wɔ so akwa no sade a sɛ mo Ghana dia me nye DNA no prɛko na enko translate me enko stamp wo Italian base na sɛ de bɛya no na ɔsa ne ba enko yɛ up and down dia because say am di appointment no na ɔsa so say ba available for only 6 months per sɛ de bɛya me no ma me sa kɔtwi mojan for room e ba sɛ me ko room ti me nya na enko translate na ɔmfa enko Italian base ko stamp Timi ye na me de akɔkɔma no afa ba na ba negative. Wow. Case you nua ba eche say akɔ court wo makwa mampanifo asan ye DNA foforo. DNA oba ne kan say case ye duru ha yi. Okay, ye ko odem ko court me ko na court share me ko DNA foforo. Ana ba. E ba ye no aba negative. Me so me no say. Enti say no na me say me no certificate no. DNA na ba negative access akwara nyamba dia sese na wale minti mintu aso bi onte na me mfa medamo na kwa be fa so a obetwa certificate nim no na me wato me because why certificate no dey ato ho oso de me sama me last year mu empanfo atena se o de me sama na mpacho certificate no dey ato no ankasa ne nabusuafo anim se wo mu ntwam e no o mantwa that day no ana etena asem no so sorry so no o ma ba ko yesa de tia o ne ma me ba ko so enyo mba ba ko je court na enyina ya ko tema de danse se awara na yatena fi ama agunti mu ntwa certificate ni mai ade tia o be friend na o say on dey on ko say km me ni twen ya ti ma me kwampo me ko km ho e ko bisa no mo say no this a court one be twam me ni kan ya na say me hu say on kwa o fa so no me e dey ko no o person o keep certificate no and this year say imagine say me buy no na court share me ko e die no wie ye no da na ye die no wie no nyume no frame say me ko km ko certificate no now on some pay busuani bia on part adanse ni be na say how o say me ni pa kan ho ne ko na bibia tutwa ana e ko e no sese no onya ho ne twamu ana e de so de esa ba fi an say me twen say die ni baba na ba die ni delay me ntima me me ja ho ba because na me ntimi ntina o sa serious dear minti ase ni say oba wa ba be ye ne ho ade na wakwa akodu wa frɛ so wonyem time so ye wawo afa die ne amfa na awarija ye eba die kura na be ye twema mentwe se me ma me ye ntwam ena me mpebusuani bia minti ase ne yonko na ena o say sa no ne me ko na ko September so ya me de bae ne yonko na enam ne so a wuhia no woni na di nkoma bisa ne se bia time ano one ne nam no na obi hye baabi eno de me ne nkoma bia na emre bi nsema metete ya me bisa no according to so metete say o bia me bi pa fie ho bia me de ko tena bia me bi pa fie ho but me kwa manye ani ema me ka na ti ema on de asem no ko ahemfie okoye so no de ko si ya ne say na so wasiesie asem no enti o ma ono tu sangu so anom sore na me de me twa so but me bisa no se be man de do na bre no anapa basis but nipa no so a so hu no what say nya da prope ono ta ba ho but that day no buka ho asem de awmache no wo se wo free
if you also if you are okay. But I won't say as somehow only evidence and won't mean count also not to mean any them say or but on the quiet fear on there. And I could say and pay for so much 7 with the sorry for. So but on my man and madam not your mamma down for. Tesembacho a car obey for fro wo bo wane ho awo ye ho ka eno na wo je anasa de awaregya na pese wo mra na munkodwetwa mu court me dey say I know ono kwa no onyintum but me dey me say ode an ode no so onyintum ono pese o cheme say me pe oni be me bia say me na be che be ma court ni anti DNA no ko wanya mienu na amaye ni nyina wanyintum na no akwa say asema o kan ma man say me ma makotua bribe say do kan first me makotua bribe ma blueprint for no asakwa DNA na sabio eye owuo ne nkwa asem no ono ne ba je say wakotua bribe enti yemfa ne say blueprint for matua bribe amomo alpha biolabs for matua bribe che say court no kura ma say tua bribe amomo sa na oba kire ye wo kan no it is saying no yen friend no na omra na ye nyentam ginafo na yen so obeka say age bribe da bi ye ne nya de so be because no katem so nya court kranka nya court ne ko ya o de me kranka o nya foforo 96.3 and the people say mesremo a krata na o de ato for na be ha me and tina me so for madam na kwa be fa so a obetwa krata ni mu no mate ene ka ma ba kwa na ho no fi say ono no me bibia na mpena sumdwe mu so onde we no ye no no pe no because asem we ke kan fia kenen so de ko du court no to de ko du court wa me de me mpena court asem beto pe de court de a e be court asem enti o peso so de a omra na mo kan boko be ma no de wasi bu sa onchire so onchire ka ma ba kwa no bia no onse se no fam sika mam mate eja Philip no obey wo hoyi wo tete nsem bi apart from so obi o so de aduro bre no wo suspecting wo kwan bi so that be I know that I know that. I know that. Mate, Oba Lizzie, good morning. Hello, Ma'am Lizzie, good morning. Good morning. Mbacha pombo kwa die. Nyame adom ba pa dede wo wachi pa din. Enti ni die man ka beto kakra no ma ne so ama me anka mani beje pa. Ma from ma me ko so yes I tell you mother that met me. Mbacha say Philip. Met me yes I tell you ma ko jam me. Philip wo de gina so ma me na ene de ya daje adwuma wo na asam ne fa ho nti de per time kakra bi ma me. Mam Lizzie. Philip se wa ware wo May ena oja ho koye August ena beka kire ne sa wonyem akire wo ye obefa ne ba kwa aburochire koye DNA first one amfa akinye ba ho wanye ntum second one still so wonyi ntum obaye no kre me ba show na wana de me ba ho oba mpa cho ye Philip ene na busua ene de oba ha Philip woni Ghana ha ene Philip kasa ire hu so ogina ho ma no so mpa cho Gina suna tie no Lizzie gina suna tie ukunu ne Philip o yire sinyo na ade ne ba ha nti kasa no no so na ade ne ba ha wa se me ne be ma na tie ya ware Lizzie good morning so ma fle me omu bisa ma senti ma menya no Baby wo say enya Philip ena do ba ye Philip ni Ghana ena mi prove wa kire o say Philip e wa homa no so ena wo che mi ti me ma se na nkan nti ma men kasa so Matia oba tampa etie o Philip gina so na tie o yire me na tie ena ba me me kan se ba me no obi ko FM a obi ko TV station mo mani fi ni me kasa won na busuafo Oba Lizzie kasa miti o na de o kasa echenyo ne ya frɛ no oba miti o so ni nya tembi aka omo betutu ano no mo kan he Hello Ma'am Lizzie kacha papa ne say wano ane ye fra toto because nwanwa ani wo fere se oba besia ene bema be ware na bema ni Ghana na May waja wo akọ one friend say menyem June one friend say menyem July one friend say menyem August ena aka say wonyem eye normal ebi wo hɔ no manyinse ni bisie Batu kwa wo ye no ye DNA de di kan antentam nye bema ne ba de tosu mienu antentam nye bema ne ba enti wo papa na wugina kire na
utugu na sum so onkate call no wan betoto na no wani nwu ase unfare yati any side of the story unfare se wo gina chire unfare se wo gina chire yesi beka ani anade tugu mu no se kate no do obi kwa video so ade no mama ye fie yesi adwuma no ya sore ni ye nante konkofu fie anka e betena ye adwuma ye from amu adwuma entimi kura me ni Lizzy abusua enka me ma Lizzy abeyi na no se me ni oba Lizzy na nkasa enka me ameyi me ho ano because mani ma guase ama o DNA me no Alpha Biolabs and have a blueprint DNA organization akọ court yakọ kenkan amamo offense court and asem ne call ye ugina say and I do obi kwa afide so and hwan na de me baaye hwan na do baaye say hwan na de me baaye hello good morning producer say papa no mpacho papa ben ya afia bisa producer mama say papa ben ya why yo hello Lizzy papa good morning morning pacho na Lawson FM and Lizzy kasate si ano eje ye ne Lawson FM ne afra wo yi thank you very much that's pepe Lizzy o papa ne me yo omo ebeye ne ebesrey ebeye ne ho ade ma me ye frame kofiadu ifira offense maase minimia apia kusi edi pasofo ene ye busu asakire busia ene on betre ebeye ne ho ade e ma yen Lizzy so abusia ofrim ye aduana abusia no ne ofa ene freso hene echiame ena omo besre free ye ho ene de ne ma no na nsema omo ti o mehwe mu TV so nsema omo ti o mo kan nyina eyetro sem ena omo egira omo ka asem no ye ko omo pa omo mra ne me yare stroke chemi 5 years ni enti omo ebaye no that time no ebesre Lizzy no na stroke ni me yare eja ma yen for stroke ni nto nchen wo se ensem a wo ma ba ha wo mo kanyina no eja mpacho wo se ensem no ni nyina eye ntro enti wo ka no kra e wo mu kire me eja e ma yen o be yen ho ade a Lizzy ewu wie Lizzy ewu ye no onyo obewo no ko kira o ma me nchen utie eja mpacho mi tie o opani wadaro na wo edru so so ma mi fie ofenso pe na wa asem we nyina enti ho na okowo ma mi nchen efi se na si no no ono oni ha o ma mi su ni eja mi pacho nya ba bia Lizzy enyem ya wokowo ye ne yehia o din na omo ye mienu no a ni nyina amfa no e ho asem ne ye kan eja ba se wo wie na chire no akora nya afini e cheko mfemie no ena omo e ba se akora no enye flip no ba no omo abefa na ko DNA test so ena nipa so unko ntimi fa nipa enko ye DNA test enti man mine nuanom etra se ye ntiase ena ye de koma desufo etrase ene frem from ebaen ena desufo ma ekata se fan court na court frem no metre adekontia ofa akola no ko atim ye no DNA test so eno no enti da hono asam no esase ene fitiase no enye se papa ne na busia etrase Martin tie jampacho e court na omusan ye DNA foforo na eno so kosi sen omko eba oja okoi bwen ja okoi de kokot bwen ja okoi Italy enti obaye no mi nim so wabakura mi sa mi che Lawson dia anope BM tie mo se ma mo eja mi pacho de mi bisa woni se wo mu di kan ekoye test ni bi eja mi pacho ni die ma tie me kakra wo mu di kan ekoye DNA test ni bi e wo Medilab echire ko pie court emo ko blueprint DNA yasi blueprint na ya first one mo se munyi ntum mo ko court mo san ko ye bi wo blueprint eno so mo se munyi Medilab mo se munyi ntum dentia anya no kre echese ye no asaw no ba ye no fitiase no
ya trash no mo kan papa me pacho DNA no papa mpacho DNA no medlab de na ye koye na wo nka ho e na court no ba ne de me bra koye no nsi hoda kopem se ye de ka asem ni wie enti wuntimi me ka se enye no kure enye no kure a omra ne enye foforo oye foforo nso na se still akra ne nye ne bae ka wa bobia obetwia eye ne ban so so anka ye nso ye ntiase because ye din kan ye tu ni nyina anya ne ba ya madam untimi kasa asem no kra say eye ne ba ye ene wo kasa ene be me akasa bribe wom eye ne ba enye ne ba untimi kasa ene ba na say ye ne ba ye ntiase na chese ne bribe bi edikan ko bi en kasa asem no kra wo bra ene ye ne ba enti se ye koyi die ne foforo na say ye ne ba wo bra na be decide nyo na be gina mu aka say eye ne ba ye nyintum so sa Alena ofa na so be ma Philip papa Lizzy papa na mene no ane Lizzy nyina ense ma woka no boye panini na momu no me pese me profile nsem bi se me ba Ghana na me lika kwa friend wo hanom de ade tunu nim se ne bana kwotena nkran okay card opeche me phone so a me record ma me wofa e ma me wofa me ko no saka twum se no mu nyase me ba Ghana no me ni no ene ne pan fo hia me ko da me body edit and se ne bana kwa se no ne me nam so no papa no entima me se ne bana se ukuna se ma wokan eye ane anada bi ogina mpanfo ni enso so ne ba no se na oka ko ni ma se de enso so ko bi no papa to me se no na ma ya ko no matu ogu die ne ko sa ba ye no me sa ko tire no sa ka che pa no enso pani so kana ne ko enso me ya ba no wala ko ne cha me ba cha ma na tete wa cho mo ma ba ko nkasa na ye ntie mu yie ma ye die two times mo cha mo se na se ko ye Uzi je wa ya na oye. Ya na ko ya na dem ko ye. O ko ya wa na ko. O ni na fe for aba. Enye me ba no. O pamade e o ni afa nse so. Enye me ba no. Enye me ba no so so de port dem bia. Enye on ko che port pa so. Enye o ko e so ba. Ko cha. Hello Lizzy papa. O ba no wa ma. Hello Lizzy papa. Eja me pacho what no ba bi say wo yiri nua ba ko se. Say wo ma ye DNA kura na sa kura ne nya Philip ba. Munyina mu firi kuro baako enti wanye akra no wonhwe no wate sa asem no me ntifi mi ani asem a wo yiri nua baako aka no no agya 2026 oba Ghana mi mu no da bi agya yisa time oba ye wo hu no ne to nche ne yanka asem e da board sesi okay me tie ye agya tie na wutie ya ne de eno ne solve case yo agya ya family DNA test agya Lizzy papa wo utie ye radio no ni TV no kwafo tie hwe ye enti tie na wutie ye no fra no ne to nche ne yanka asem na ehia no why mate wo dia wo hwa ye fato nchen wo ba ne ye hia ne se wo mra na ye nyina mu ne ye nyina ye nye DNA no na obi akoma nto ne yam tani ni ye mu a me cha o ma me cha o ni ye ja o so ba am sempre bla baby chatro ye ne no awaka ka ho asem so hene eba e cha me asu timubi o ma hene e cha me timubi ele kasa no yere sient mi cha enfe o mochi entwatro ele kura na ye ka enti eja mpacho no kura ne de he ya de no court of na ni nyina yenko ye DNA test no na ye fa kola ni Lizzy ni ho nsu ni hwe sa akora no oja ho na bibia nche se enya nefa eja ne Ghana de eja ye wo look alikes bebre wo Ghana ene look alikes yi wo be hia we no se we so na nya ne busuani no edoso etu kasa akora ne se ne die na approve se nya ne benti no wo se ni nti wo meje eja oba en agenti no ama me na so na o ga chense se DNA musumu nti ase nti maba court so sama me se me ba me mra nti maba nti yanko court yanko hwe Philip me ba jina so ma me Lizzy papa nti se sie sa Philip ba ameka bibi ankyere no asemo Lizzy papa eja be ma mesra woni die mu a sa Philip ba se sie ya mo ye ready se mo be kan woni nyina ye gine ntamu na mo ye die ne foforo that's all mate se mo be me ye ginam na ya ye referee fo na ya ye die ne foforo de a mate Philip what say nyame ya dom na bebra obeti ase ne ya ye die ne foforo oje ne sen
Master Poma, whatever ma. Papa, me the dear little concern last year, one female, and 20 minutes, 7 of the for because sport, whatever than bad for said. Me ba ana ko ye je ti nim our person district sport na make as a thing. I know my say am I for ye die ni for no set all the seven me nyina no e wo ho. And this was one thing I want say o me ko court me ko person no court straight. And you court and say court because this one man me try and am the court. I court seven one will tell ko Italy. And after what 2026 waba I didn't know o me report to say e be court mo ma court seven maba e ji anko court. Eja me pacho Lizzy papa abrantie ne ba Ghana no unim se abrochirefo wo makwantu a time da so enti ne breso ya wokoye wo se ye power of attorney edema ne wofa se wonyina mu na die ne no mo kenkan wante wansem Baby me tese ani eja wo bani case no unim mo ti wo bani gina wo cha fa phone ma no na je say Lizzy papa Philip meba Lizzy papa case die beka bia no minimo hwe die beka bia minimo hwe eni fa phone ma wo ba no ne ne nkasa na de wanim no ono so nka ante meba chao me te ebe new site Lizzy so otichuma sa for this number 2 nyawo na Lizzy kasa na wugina akire no me tese baby offense na so baby obi a che no nko so na tese ejampa cho ye friend Lizzy sesie ene mo akasa eja ye friend Lizzy sesie no bi jana chi ene ne kasa me baby me won ene bishop ship no baby but ene mo friend Lizzy na emfa nto so because eja asasem no nimu Lizzy papa kafra meyi wa free because case no asam no wunimu maame mo kwanyina papa mo hia ne da so wo ma bi Lizzy obakra na busuani bia ndi nachi Lizzy obakra na busuani bia ndi nachi obia nka ne ho obia nka sene maame o pacho de ne papa o ni e bio asam kese sei no oba wono nko na nam nko na eba enti se enye papa yi ena na ejina ne ba nachi etomane yese katekọ na bema ben ena Lizzy woni ne wo honom sa abiri a otomane yi eno so ya asem se be eya na one bra bi ne nam sa bra ne kro ye busuani time bi one ne nam court o nyina one ne eya eba ono so ye na damfo na o so ye ne pastor amen nti se si yi one sofo ne nam nti papa sofo ena e ka che ne se katekọ no ye wa Lizzy voice wa ha wono so akasa enti mo de amonko so an friend si ebenya no oba Lizzy ubetimi adwane but you can't hide enti ye wo audio e wo ha yi a ye bebo enu time ye nwie no na bia wenya adwen sachira na ye tie wo side of the story Omuso ma ya e ni test omuso ma e ni no ye ba ko na minim ti ai so no ne be fa kwan ko so be aka na de ko ye ko ye be de minim mo ato ba ko na minim te na na ye e no mo ko ye no no ko be ma me na ti e ware ya kan ye do wo je mi mu be ma so di aka na ni so fake results on family say enye ne ba ne afara no na fa ya ko ka se na e o court Uma wogu so say chinchina nyane bana no me twaso me kom baby how so we did to need the me say 96.3 na me da na me kwa mo aso mu ni pa ba ko be se mo ai ma so mo be to me so akoro oh ina mi so ni na ba ko ye o ma mo ni me enya to so dia ni wo wa ni ra na mo de leke e ta bele mi say ni me di tu aten ti wa ba ko sama me court police station say mo ba do che ji ni o mo kan mi ni mo ase okay na ni ti bo twan say o ye DNA no akwanya benti aka wa bo nyina wo je afiri ho no mo wadaroma aka wa bo ka sai na wo mba no o ta ta le ma na o to so ma no to na le mani ji eka ben do ti ben wa bo no mba no won kan kire so nyin say ya nam say wo hwe wo nyin say mo nyina akopɛ wa wo mo nyina no o chese o discover ebe buo ni se ni me check na do do ne manda o bi tile tia maka o ya de manti bi esa bra mu bi me check na do do ne me hia o bi tile tia maka
So no was in inside pure akwa nya benti won 96.3 What the question is because me na wale 4 years into me check time no be tomo na me check time be tomo na do ni me shia which me shia meka I don't see asem sebe Jise ni nya say wo gi compensation akwa na nya ne ba no ana say yensa nya mugya mu hwehwe mu o loss ya na me test ya yi me to me hwem ba nyo na hwem ba dada otu on ta ka lu bi hwem ba nton pa we ni hwe onim kwa kwa sha Lawson FM 96.3 ni DNA test go fa na mo na me fa me inu mu ni DNA test ya nti do ma ye no mo se enya ne ba no mo mfa se di ba me fa mba na aware ma kwutwa mo court aware me ka me ye kwutwa mo court me ko ye no mo kan sisi because on na e pa ko wa nti me to ne ko ike me ono mo ka chen se ji se court ni be kon once wa ma hu bi be so me ni ata adaji a me di be di sa ni ma wi ye ti ko me ye meduma hweba nti me yo bi e no ko bi so wale for frana on the so on wo ma wo chiri ono wo ma wo chiri nti to afi no fe kwa kwa wa me so me ye meduma me ntimi njai eduma na me ye de hweba no e follow wo ta won tam Nese ni tie wotwa nyina ne se akora no e DNA ba kom yenu nti be yanya de to so me ensa na wo hu no krese eze ne sana te dia uni test dia o se ka bo bia o je free ho na so Lawson FM yenimwa ya no obeti ma check ya tia meka okay no so ya sam se Lizzy what about that Lawson asam kese panio say na dodo a woni me ada me de bibi say nka mani awu o enka minia no say oba bema atisika aye ho ade a register ewo court na okwa akwanyem wo de emfa ne say nyinsen ne say de wo say afami eya afam no eya atam no abusia afamu ampa na DNA ba you should bow your head in shame nka we wo ka wa no tum eye ne brebre o enka wo mani nru ha mama nsante wo nka oba Lizzy enti unu papa ene wabusuafo Lizzy papa mon kasa nkire mo ba no muntu mo ba ne fo na ne court no ene obehwe na omakotwitwa enkrata ne mun ten na ode ne ba na kɔ nanimu a wanye ne saa na me de mani ewu Philip Lawson FM oyire na wo mane no ana ma me koranche oyire no na wo mane no usumi bia ebi last year fa beka se betina ase papa no tutu edwa se me sha kura no e ma Lizzy na sore e ka che se ye o kan nyere kure lesumi bia na mane ne sen e depend e do 2000 e do 1000 lowest one 1005 lowest and 1005 if you say we check na service cost na the man na what tell me say akra no kwampo kra no or the 1005 every month be into ke ko bo me what 18000 and say na me say for hand me what dan or things see no me na me wan prevent man or the 4000 I know the more room sit to me ka become officer man e so I say o ko ha no na we no ba ama ko to ma chase ni na fine na na 96.3 wow and so I don't know what's anything or system in Chanua since last year I didn't find me job okay Martin say na wo ka say omra ne enye DNA foforo na mo nkotwitwa krata mu court na afa eka bia wabo wa akra no bia no fo sika ma o eka ne yesen eka ndie ma say em sika kreti no ebebre be kranka ho but you say the kreti was say me 1000 akwa 1005 for 2 years no a I want one is 36,000. Okay. I want book not say no be serve no. Mate, enti say 4,000. Mommy, even would you imagine so cause needs an farm no I do na to man every month be na 50 euros. Apart from 2,000 1,500 na the man no. Na be say man is car. Sister no if any general awareness. Okay. Mate Philip ma yenya onekoto wa adwuma so nti ye wi a ye ne Lizzy behwe se ye ready na ogitum say DNA no obasan run third one a brebe na benya kwan aba ne ayesa DNA no ai
Mammy, also if you're gonna buy and say, well, Mepomotia said you won't see any papa moye, Mepomotia. Now what you know, Papa? There's a man fire. Mate, eti Philip ma yemfansi ha ne yento aso why asam ne de che say obi o say ajemensa asam na ajemensam ma Lydia mame mom this time pa maya na ya ba ne de no kwasem ni animguase de wo mugu ye bi hey woni be ma tena be ma ye ho ade wonyem afan ne kosi hen I've had the DNA 2 times, Nina ye negative. It's in a person say, oh, a man who ye nim de say no or more jie, no quasemini, say ya who do, say ya siko, say ya ni bro, say ya bayo, say ya dear your own shut down till one I say. So when the bear man at you, bear man on in it here, Sabisa on shawumpona, wouldn't who quite say, what I may call, Namma bear my back on as I am my quack. Na nyinsa ne ba we wo befa ba kwa abrochire hwede akosi wo befa wo ba na ko enka wo yi ayom ano no wo hwa ne nka ba ya ba na ma ane wo so me befa be di holidays wo me won tinga nye sister yes say wa gise anim gase aye fra wa wo say me ni obi ani asem bia na papa nso so onim asem ni mu kese eni nti wo mise bisa ne ba ne say ante na wo ye sure say Philip ne ba no wo mise mo e mata de to da bia ye taa ye no de ye ma ne ye no eno ana asa ya na edi akire se me ba ka de ye no ano no nanso na enye no ano no eja misro bisa wo ba no se eya akoda no eya Philip dia na asem isu ntwa na ante wonso waja aware ne abra na munko keme na munko twetwam na fa wo ho na Philip nso so fa no ho ma me da se ahwefo me do bibia asese ojibe ma yekohwe video no e bae ebusiafo a man binum eguye ni masi too much. Mwana muye ema mema no enya ye mujidie. Oba bema atisika aja onwadie. Na bema no etu kwan. Enye se bema no nhwe no, bema no hwe no. Emma abofra bemunia bema no guso ahwa abofra no bema na akwa DNA test no buy results no buy na akwa ne nye ne ba eja me de me mpezi medie di sa akwa ne nye ne ba na ne papa no nso ohu de wi a on the bema no bekasa because nsem a ne papa beka ye no ewuzafo nsem MFK bisa no enye no ne answers no de maye yo ena oba no nso be ma tisika yo ho ade wo ba beka kire ne se onu betimi etua enane ka ne wadan obetimi etua e den obe and the ident no be wale in the first place what tisika yo ho ade it's all right e won ho enti ene die ne die asem onu no ka no die oho de ye mfa na nso abofra no ho die ni ena ese ye ni yehu nipa kwa abofra no ye de eye ne dia me simple and short simple and short sisi the issue is why ena ye abofra ne papa that is the problem and that is the issue so ma wale no ebe ye yio enye yio sisi na abofra no ena ye gina on ni issue no so edi ehu asem no emu no kre enti ebusuafo no omuni omuba ne nkasa omuni omuba no enkasa no njintum oba wiwa akukudwo a wonim se abofra we die eye bema we ba untwi nsemusa unkasa bebre anke MFK efe o kan no yo mate me di abofra ne beba ni aya agofa ne die ni simple and short because uwo mu didie se abofra ye den eye bema ne dia nanso omo ni sa agidie no o de konwan nsem papa ne kan ye nia eye futufa we don't get any answers in the question ayebisa no awufonum so yesremo you should advise your kids hwe unye ready so betimi awale obi a owa abrochire unye we uyo obi a untimi long distance
Ebusuafo men fa ho nkohyem. Obi wo ho no ma oye agye wo long distance. Obi wo ho no ma ne partner ben na ne ho fo ne ntem. Into no per long distance. Wa wonya ade wo sa ade no ho de men fa ho nkohyem. Nti ma no munhu mo limit. Enye se maybe nipa no wa broti na wo skenti no na wo di nachi. Aba onim se wontimi stay loyal to the person. Uni pa se wontimi stay loyal to the person, but because of say nipa no wa broti e be ka si Borga yerinti no. That name unim se wonya ade wo ho a men ha ho enkra that name Borga yere no. Nti ma no yesremo. It's high time a mo ma yedin say no muntwa so. Muntwa sa ade no so. Be ma tisika yon ho ade wie e ba bem. Okoye di okay, yemfa ne se kwan of us ye die ne no enye. Ba die ne no ba ye no, abofa ne nya ne ba. Sisi anu mo ba be 7 letter. Ama we diso enye se abofa no so onhwe no, ohwe abofa, ohwe won so ka ho. Enti no to me ne de ye hia baba wa no wo fidie mu ha sei. Abofa ni nie. Kwan ya ye benya be ma ne sample de. Ye benya ni ya ye die ye wie na abofa ne ye ne dia simple and short obeguso ahwe abofra no. Na me mpa ya me boa ne sa abofra ne ye nwa be ma ne dia. Because sankoye ne ba, it will be a disgrace. Moka hubi. Ena my wicked, ena my say. It's too much. Ntebusiafo yemfetu ye hofo. Unye ready, anaso you obi a unya de wo long distance, so mean this kechi. Enko follow that trend no. You will be wo honma, otimi stay lawyer to niku awa buchire. Obi so wo ha ontimi. Nti yesre mo ma no. Mumfentu mo hofo. Kosi se ye nua ba no ebeba fide mu ha sei. Ne ya ya kwa no die ni no. Ebusafo aha. E na medi mu ebesi na so channel so be subscribe. Na wa like, na wa drop comment no so comment section no. Midi educate mami esi Anderson. Ye be sanso edi hye mu e wa ha bi. Ebusafo